Malo da prokomentarišete, 5 je tačaka dnevnog reda o čemu se raspravljalo. Bili su prisutni svi članovi opštinskog odbora? Dakle, nakon konstituisanja opštinskog odbora, negdje krajem 12.7. Ovo je sada prva radna, redovna sjednica. Bili su naravno, kao što u nas to uvijek i bude, gotovo svi, uvijek poneko iz opravdanih razloga, posao ili nešto ne dođe, ali evo vidite od 35 samo je 3 opravdano odsutni, svi ostali su ovdje. Večeras smo se sastali nakon ove pauze za godišnje odmore da započnemo jedan vid aktivnosti koji je dogovoren ranije. Naime, u jačanju infrastrukture partijske mi smo se dogovorili da formiramo aktive žena u svakoj mjesnoj organizaciji. Dakle, ovih 20-ak mjesnih organizacija Socijalističke partije, koliko ih mi imamo, hoćemo da u svakoj postoji i aktiv žena. Udarna tačka večerašnje sjednice je u stvari to, donošenje te odluke o održavanju sjednica, konstituisanju i izboru rukovodstva u tim aktivima, davanje saglasnosti na izbor naših drugarica na ta rukovodna mjesta, predsjednica, njihovih zamjenica, sekretara u aktivima žena i neki zadaci koji slijede poslije toga. Mi smo se dogovorili da na adekvatan način obilježimo i izbornu pobjedu. Još uvijek smo ostali dužni našem članstvu jedno ovako prigodno druženje, skromno, ali